乌克兰总统泽伦斯基昨表示讲，因的目标是要把领土收回来，嘛要解放克里米亚半岛。罗西亚昨伫联合国安理会指控西方国家提供乌克兰军事援助，造成冲突欠悬。乌克兰国土防卫队士兵伫扎波罗热地区的南部前线接受突击训练，为着要反攻做准备。因为俄国反攻，若进入俄军占领区，一定要突破加强防卫防线甲战壕，甚至进入俄军布设的地雷区。俄军只能伫压缩时间内完成训练。The entry into the trench was great, and most importantly, you remembered to warn about shrapnel. We're trying to squeeze a 2-month training program into 2 weeks, so we have many groups of men rotating through. We know that they've heavily mined their defensive lines and that they're waiting for our counter-offensive. This is what we're most afraid of, because mines cause 90% of deaths in reconnaissance units like ours. 为迎接大规模的反攻，俄军最近这几个月招募4万名新兵。乌克兰总统泽伦斯基18日表示，除了打败俄罗斯收复失土，还要解放2014年就对俄国吞掉的克里米亚半岛。Готуємось до реінтеграції Криму. Це дуже важливо. Зокрема, я підписав сьогодні указ щодо консультативної ради з питань деокупації і реінтеграції нашого Криму та міста Севастополь. 联合国安理会18日开会，讨论西方国家对乌克兰提供武器的议题。俄罗斯驻联合国代表指控西方军援乌克兰地属冲突升级。Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защитить себя. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. 纳班基亚个批评北约国家决心升级冲突，显示对和平解决无兴趣。另外，俄国总统普廷上坚实的盟友，被俄罗斯总统卢卡申科18日表示，有关乌克兰准备大反攻的报道拢是假。卢卡申科同时呼吁乌克兰在无限任何条件情形之下，恢复甲俄罗斯的对话。公司新闻邓慧珍编译。去年7月。